APR FC kabisa mbere yuko ikina uyu mukino kabisa tuye gusesengura turebera hamwe APR FC nyuma yuko hari kubamo n'impinduka zikomeye cyane ariko biri kuvuga ko igiye kujya ikinisha abanyarwanda gusa iyi politike igiye kugaruka bamwe mu banyamahanga bakaba basubira no muri marine ariko ingingo tuyoganiraho niyo gusesengura tukare APR FC bundi kina gute niye mpamvu itiyotisha umukino ese niye mpamvu APR FC kubona igitego bigorana kuta andi makipe yose n'abafana wa APR FC kabisa hano ni open mutange ibitekerezo byanyu tubinyuzemo amaso turebe ese mubwire muti ese yapangwa gute ese yakina gute ariko reka dutangire APR FC ikintu kigorana ngira ngo APR FC ikintu gisigaye kigorana ni 11 barabanzamo nacyo gisigari ikibazo niba prediction ngo bashe kuba bavuga ngo abakinyi babanzamo nabangaba Darikonovic ari guhora bivanga ikintu nacyo ni kimwe mu bigora club kuba yazana automatisme hagati mu bakinyi yabo bakaba bajya leadership uburyo bwa communication mu kibuga amapass uko mugenzi we akora move akaba atabisobanukirwa kuko abayahinduye abakinyi kindi wamenya nuko amakipe yose akina na APR akina defender imikino 6 yose amakipe APR FC yakinye yose aba defender ariko APR FC bisigaye bigorana ariko ikintu mbona kabisa APR FC ishaka yakoresha umukaseri mugira neza forward wari kabisa ngiye mbona ari byo byafasha kuruta uyu musore Tadeo Ruwanga uyu mutoza Darikonovic ariko agomba no kwiga uburyo bw'imikinire ku buryo ikipe ikina yihutisha umukino APR nagijya yihutisha umukino hagati mu kibuga ari nayo mpamvu ibitego bibura kuri APR FC kubera ko hagati mu kibuga bajyana umupira gahoro nimba mona pass APR FC hagati mu kibuga ibigenda kano bageza gahoro ariko itagera imbere y'izamu cyo ari ikibazo gikomeye.